Academic excellence ki wahanthok asi medical education khaktana piba yaba natte medical education ge wahanthok pibada thaujal minungshi amade seba ge wakhalon yaudaba yaroi haina Governor Ajay Kumar Bhalana phongdokre wafam asi Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS ki 19 suba mapok kumon amade JNIMS Dental College ki 8 suba mapok kumon thauramda mahakna phongdokhibani Institute asigi auditorium da ngasi pangthokkiba kumon thauram aduga mari leinana Governor Ajay Kumar Bhalana hai Dr. Haibasi Anaba Singna Lai Oina Khanaribani Anaba Singna Dr. Singdagi asa kaya tauri maram aduna Dr. gi sinpham asi yamna maru oiba ama oina langnaribani haukiba chahi singda institute asina ana layingi lamda miyamgi angamba thaugal tauriba asigi mathakta hai singlaba mahiroi kaya amashu puthokli masida natana institute asina national amadi state ki thakta pangthokpa health program kaya mapung phana saruk yaduna matamga chanaba ana layingi kudong chabasing miyamda phanghaliba asi singthaningai ni matung tarakpadasu institute asina henna aphaba mahiroi kaya puthokpa khaptan natana ana layingi lamda henna khumang choksin bapurakpa oirisanu haina mahakna makha takhi In a state such as Manipur, where geographical terrain and accessibility continue to pose challenges, the contribution of JNIMS has been especially significant by producing skilled and dedicated medical professionals and by providing advanced medical care within the state. The institute has eased the burden on countless families who earlier had to travel far from home for treatment. This stands as a notable achievement and a source of collective pride for all of us in Manipur. I take this opportunity to commend the faculty members, doctors, nurses and staff for their unwavering commitment to teaching, research and patient care. I also congratulate the students of JNIMS for their discipline and dedication. I urge them to embrace lifelong learning and to serve society with humility, integrity and a deep sense of responsibility. The role of a medical institution extends well beyond hospitals and classrooms. Research, innovation, preventive healthcare and community outreach are essential in responding to emerging public health challenges. I am pleased to learn that JNIMS has been actively engaged in national and state health programs as elaborated by Sumant, public health initiatives and emergency healthcare services, thereby making a meaningful contribution to the well-being of our people. Thauram aduda Governor Ajay Kumar Bhala, Health and Family Welfare gi Commissioner Suman Singh amade Institute asigi Director Professor L Usaranina mathang shitna Chief Guest President amade Guest of Honor oina sarkyakhi ngasigi thauram aduda nongin haina mingthonba Institute asigi magazine amasu phongdokhi loinana kumja lising ani kun mari kun manga da pangthokhiba MBBS amade BDS examination da mark khwaidagi wangna phanglakraba Institute asigi mahiroi shingda achamba khudol pot duna pukning thawgatki Haukiba tang tara taruki numidangda kuki kotlai paiba singna phogak chau ikhai amadi torbungi tongan ba mafam singda bom amadi nome kapshinduna nandaraklaba fawba miyamgi thawai amadi lanthum ngaknaba leiriba Central Force na matik chaba action lokatkidaba adu UCM na hakchina lawbaga linuna mafam aduda duty tariba Central Force ki personal sing adu Home Ministry na disciplinary action lokatangtho ihaina UCM gi President YK Dhiren na takshilakli Manipur crisis and beyond, the way forward haiba hiramda United Committee Manipur UCM Nesinduna Hotel Imphal da pangthokiba nongmagi oiba public discourse program amada wapam ase phongdokleduna mahakna hai idea of Manipur gi mapung phaba wakhalun amana punduna matam sangna lamdam asida leminaraklaba furup singgi marakta uba phangdaba akanba safu ama changsilaktuna ngasidi iramdam Manipur ase kangkhong chaiba leibak ama haibadu oide kumja English ni kunhumdoi gi me ahumdagi haurakhiba kangluki irang asida mamal yamnaba thawai amadi lanthum kaya mangtakre mioi lising kaya amasu mayumda hanjinba yadaduna relief camp singda changjapam lauduna leinari oirakliba phibam asida mioi khuzok kharana masa masagi interest ta thabak tongnarapa sina khunai asi hena tanglu leita daba phibam amada lakli
ꯂꯥꯟꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯦ UCM ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 15 ꯁꯨꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ UCM ꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯤꯁꯀꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯗꯤꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ W ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯣꯗꯔꯦꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯗ HOD AK ꯁꯦꯊꯥꯖꯤꯠꯅ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯕꯖꯔꯚꯔ ꯗ ꯐ꯭ꯔꯣꯟꯇꯤꯌꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯏꯟ ꯆꯤꯐ ꯙꯤꯔꯦꯟ A ꯁꯗꯣꯛꯐꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ SIS HOD ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ DM ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯑꯃꯗꯤ IGNTU RCM ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ हाइरिबा तोरबुंग अमसुंग लेरिबा फबाक्चाव इखाई हाइरिबा सिगी चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट का ताइनरिबा हाइरिबा सिगी जंक्शन सिदा जगासिंग सिदा अइकोई सेंट्रल की अदुमला पैरामिलिटरी फोर्स अमसुंग आर्मी असि खुरक कांगदना लेरिबा डिप्लॉय तौरगा लेरिबा मफम मखंगनेबा हाइरिबा डिप्लॉय तौरगा लेरिबा मफम सिदा मीटर यांखै चामगी मनुंगदगी तोंगान तोंगान सोफिस्टिकेट होइबा खुलाइसिंग कापसलाकांदा अइकोई मियामदा मिशम मियामसिंद किहन खंगनबा वनबा मतमदा लेरिबा सेंट्रल अम स्टेट की फोर्सिंग सिना करिगुंबा मखनगी एक्शन अमा फावबा लखोटपा ngамदा बाइबसे मसी यामना लाइबक थिबनी मसी स्ट्रांगली कंडेम तवम थोई अदुना हाइरिबा जुरिडिक्शन सिदा डिप्लॉय तौरिबा अदुमलबा पैरामिलिटरी फोर्स पोइरो आर्मी बोरो तोंगान तोंगान लेरिबा फोर्सेस सिंग मथक्ता मखोइगी ओइबा नेग्लिजेंस ओइबा मोइगी ड्यूटी द सेक्शन दबा अदुलबा अदुगी दमक्ता मखोइदा लौफम थोकपा अदुलबा एक्शन सिंग अदो मखोइ लौगदबनी हाबसे एकोइ यूनाइटेड कमिटी मणिपुर ना थमजगे मरमदि कैनो कांदा मिशम मियाम nga ona thamiba singdo madubu security lapses ohela kanda ekoi nongmai kapsal halakpa ngama ngamak paibse matam mafam duda deploy toriba security forces singdugi adugunba lapses leiba mokoi section da banini aduna madugi mokoi singdugi mathakta ekoi यागी होम मिनिस्टर ओबीआई डिफेंस मिनिस्टर की मखादा लेरंबो या ओबीआई लेरिबा खुदिंग न मखोगी मथक्ता चप चाबा मखोगी डिसिप्लिनरी एक्शन नमदो लौबो पामी हैबसे यूनाइटेड कमिटी मणिपुर ना मुकना थमजगे मणिपुरी क्लासिकल जगोई टॉप टॉपा मचत असी तुंग कोइना काइहंदना थंबा यामनमक मथौ ताई हाइना सक्नाइरबा फिल्म मेकर अरिबम श्याम शर्मना फोंदोख्रे वाफम असी मणिपुर स्टेट कला अकादमी न सिंदुना नुमित हुमनी चुपना चथगदबा फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल सोलो डांस होदोपगी थौरमदा महाकना फोंदोखिबने जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी की ऑडिटोरियम दंगसी पांथोखिबा थौरम अदुदा अरिबम श्याम शर्मना हाई मणिपुर क्लासिकल जगोई असी लेपतना चौखलखली महाकना शांतिनिकेतनदा महै तमलिंगैदा मणिपुरी जगोई अमदी कथक अनि असी खक्तमक क्लासिकल ओइना तमलमे मणिपुरी क्लासिकल जगोई असे मतम अमदा महाकना डॉक्यूमेंटेशन तौरगा फिल्म ओइना नमखी फिल्म ओइना नमलकपा मतमददी जगोई असिगी फजरबा मसक अदु अमुक्के हेना फजखी मणिपुरी क्लासिकल जगोई असे मालेमगी मियामना यामना पामनबा अमा ओइरी जगोई असिगी टॉप टॉपा मचत असे तुंग कोइना काइहंदना थंबा यामनमक मथौ ताई फेस्टिवल असी मतुंग तारपददी हेन चाउना पांथोकनबा होटनसी हाइना महाकना मखा ताखी and aluwa chaptable the mapuludi yom di koi ni hajari adu akoni si chapman kan do homi kan do kadi de logi si tawni koi di solo ma saba artist na pungani pungama chana ba artist amana matondana solo performance taw gedawani taw busum amni kai ngamo de no kishla ya kona madu kaji udri aina nan bana aduna madugumba nongsi lapu yanaba amutang khanaba yadaba akogi ojasingdugi ngaktan thamnaba khangdi akogi class tam akogi jawani jang khangdi am khangdi leibuchi syllabus ta sologi dance kundong hapage aduma ai khanjadri aduna aina language tawdi masida documentation tawbaching suluction view yengbiu tanja logi ibuno bilas to aina ipil to jeningmadi masi neina bilga hapchal laga agi sekala academy degi masi buchi hapchal laga tedimba masi specialization amta tatar ko khangi tei am khangi tamang rotu specialization am to gilorti akuni yamna thaba manipuri jogo yam thaba pot am oigni haibachi hajaraga yam asigi asimba
ꯑꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯥ ꯁꯤꯚꯥꯒꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯣ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯈꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯣ ꯗꯥꯟꯁ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯨꯈꯠꯅꯕ ꯅꯦꯛꯁ ꯏꯌꯥꯔꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯔꯤꯌꯥꯂꯤ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃ, JNMDAꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ L. Joychandra, Art and Culture की कमिश्नर H. Gyan Prakash अमदी संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी अखाम लक्ष्मीना मथंग सिटना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखी चही खुदिंगी चथरकलिबा फेस्टिवल असिदा अहानबो ओइना मपालमदगी परफॉर्मर अहुम सरुक यारी था असिगी तरा तरुक्ता कुकी खुलाई पाइबसिंगना तोरबुंगदा बोम अमदी नोमै काप्शनदुना लांदारखिबा अदुगी मतांगदा चप चाबा थबक पाइखतनबा अमदी बफर जोन सेमबगी मतांगदा अचुंबा वाफम अमा खंगहनबियु हाइना कोकोमीना DGP दा अइबा चेरोल पीदुना वाकटख्रे कोकोमीगी कोऑर्डिनेटर खुराइजम अथौबना पिशिनखिबा वाकट चेरोल अदुना हाइ तोरबुंगदा नोमै काप्शनलक्तुना लांदारखिबा अदुदा चेनबा मियोइसिंग मसक खंगदोकपगा लोइनना खुदक्ता FIR अमा रजिस्टर तौदुना तिगटकदबनी थौदोक अदु अचुंबा ओइना उहन्नबा होटनखिबा कुकीजो काउंसिल याउना ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मथक्ता मतिक चाबा एक्शन लौखटकदबनी बफर जोन की मतांगदा क्लेम तौरिबा अमदी अरानबा पाउ संतोकलिबा सिंगी मथक्ता चप चाबा थबक लौखटकदबनी तोरबुंगी थौदोक अदु अकक्नबा मतमगी मनुंगदा एक्शन टेकन रिपोर्ट पुथोकदबनी थौदोक असी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अमना मरिक चुमना थिगत हनगदबनी हाइना जेरोल असिना मखातारी IDP सिंह मयुमदा हंजिनबा हेक होबगा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोरबुंग अमरी फौगाकचौ इखाइदा खुगी खुलाई पाइबा सिंगना सिक्योरिटी फोर्स की ममांग मक्तदा बोम अमसुंग नोंमै काप्शिंदुना चथरकिबा अटैक अदु निंगथीना सेम सारगा चथरकपा अटैक नि हाइना कांग्रेस की MP डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकुइजमना फोंदोख्रे पार्लियामेंट हाउस की मपानदा PTI ना हंगबा वाहंग अमगी पाउखुम पिरदना MP डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकुइजमना हाइ तोरबुंग अमदी फौगाकचौ इखाइदा चथरकिबा अटैक अदु मयुमदा हंजिनबदा ngairiba IDP सिंगी मथक्ता निंगथीना सेम सारगा चथरकपा अटैक अमनी अटैक अदु आर्मी अमदी अतोप्पा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगी ममांगदा चथरकिबा अटैक नि थौदोक असिना खुलाई पाइबा सिंग खुलाई थादोक हंदनबा लेंगाकना पाइखतखिबा थबक अदु मपुंग फाद्रे हाइबा ताई हिरम असिगी मतंगदा महाकी माइकेदगी पार्लियामेंट पुखतनबा होटनदुना लाक्ली मखा तानसु होटनखिगनी हाइना MP डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना फोंदोखी You must have heard about this. There was a coordinated attack yesterday on the IDPs, internally displaced persons, who have been resettled recently, barely 1 week or so. And the information I get is that it is a coordinated attack, right in the presence of the security personnel, including Indian Army. This is a very disturbing development, and it clearly tells you that the disarming of armed elements, especially in areas in Churachandpur, has not been properly carried out, and that's why this attack happened, and the government should take appropriate actions. I tried to raise this issue in Parliament today, but I didn't get it, but I still try in the next few days as well. Thank you. Minority Students Association MSA Manipur na sindna Minorities Rights Day ki thauram ngasi Manipur Press Club ki Loktak Hall da pangthokre thauram aduda Manipur University ki Department of Southeast Asian Studies ki head Dr. Chinlin Meshnam, DM College of Arts ke Associate Professor Dr. Syed Ahmad, All Manipur United Club Organization Amuku ki Vice President K. Helen, Committee on Peaceful Coexistence Manipur CPCM की convener Sazar Puya Amadi, MSA की President PH Isis Ahmad Nichingbana, Presidium Member Oina Sarukyaki, Thauram Adugamadi Lenana MSA की President PH Isis Ahmad Nahai, Thauram Asik Maru Oina Minority Kanglupta Chaliba Purup Singh Asigi Right Amadi, Pangpam Tokpa Chaktung Mamutana Kangduna, Chaktung Singh Adu, Janaba Mui Singh da Panganabagi Wakalon da Pangtopani, Ngasi Minority Singhi Yaifa Thaurangi Scheme Singh Marilenaba Department Singh da Nintina Paika Triba Asi, Yamna Laibak Tibane, Minority Singhi Pangpam Tokpa Chaktung Mapung Pana Pangdrabadi, Association Asina, Ihokaya Changsilakani Haina, Mahatma Kataki.
minority ki department lairiba mayam sina minority scheme adagi minority ki welfare sing masa masagi luchingma mayam sina haitar masa masagi pocketa hapsala leibagi mami ta ba khara uba phangjeba kaino haira kanda hana leiramisi akoina minority scheme singi oina minority welfare gi oina leiriba aduguma mayam khak leiri se krai da sijinari haira kanda karor sama sani dunateba minority ki sahi ngi tha thrai ba budget si yengbira kanda di minority ki akoi gi leiriba funding sing amta use tawdre haba si sina proof way hainingi haitare sengna haira kanda अखोई की लेरिबा थाथरेबा बजेट सिंग अमता याउद्रे मसा मसा की पॉकेट चंगी पोचे चुमना तौबियो अदुगा हौजु जिंगमा इशू थोइबा स्कीम खरा लई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दा हाइरिबा इशू सिंग असि अथु मतमदा चुमना तौबिबा लाना तौरिबा पोसिंग से मियोय खरना मयाय काबा चिंजाक सिंह मणिपुर की तोंगान तोंगानबा दुकान सिंह दा सप्लाई तौरिबा असि खुदक्तगी लेपियु हौगलखलिबा नहा सिंह कन्नबा पुन्ना होनमिनसि हाइना मैरागी मंगाल लुप की मेंबर कोंखाम कुंजेश्वरी ना फोंदोरखली मैरागी मंगाल लुप न सिंदुना मोइरांग एसी की ट्रोंगलाउबिदा ngasi पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा वाफम असि महांगना फोंदोखिबने पावगी मिफम अदुदा कुंजेश्वरी न हाई हौखिबा तांग 13 की अयु अंगनबदा मयाय काबा चिंजाक अमदी हिदाक मनागी पोटलम सिंह तिदिम लंबीदा पुगदौरे हाइबगे अकक्नबा पाव अमा फंखी पाव अदुगी मतुंग इन्ना मैरागी मंगाल लुपकी थौमी खरा लंबीदा गाइरगा लेरिङैदा पोट पुबा गाड़ी अमा यामना चिंगननिङाइ ओइबा मवोंगदा चुराचानपुर लोमदगे मोइरांग तमना हाइगलखी लुपकी थौमी सिंगना गाड़ी अदु खामनबा हाइबदा खामलमदना कन्ना थौरगा चटखी मैरागी मंगाल लुपकी थौमी सिंगनसु गाड़ी अदु तानखी गाड़ी अदुना ट्रोंगलाउबी अवांग लेकाई मपा यौरकपदा कार्टून बॉक्स अचौबा मंगा लंबी मयाइदा थादरमलगा गाड़ी अदु लेचिल थाबगे खुदोंचाबा लौरगा नाथोखी पुलिस दा पाव पीरबा मतुंग बॉक्स सिंग अदु हांगदोक्तुना येंगबदा साजन खाइनी ओइरमखी साजन खाइनी सिंग अदु पुलिस यावना मियाम ममांगदा मै थादोक्तुना मांगहनखी हिदाक मनागी पोटलम सिंग अदु चौराकना लुपा लाख 3 हेनबगी ओइगनी गाड़ी अदुदा अतोपा ममल यामबा मयाय काबा चिंजाक सिंग यावरमगनी ममल यामदबा पोटलम सिंग अदु खक्ता हुंदोकलंबा ओइरमगनी खल्ली हिदाक मनागी पोटलम सिंग असि मणिपुरगी वांगमदगी पुसिलक्लगा मणिपुरदा योनबा असिना अखोगी सेमिटलोंदा चाउन चेथें पीरी हिदाक मनागी पोटलम सिंग मपानदगी पुसिलक्पा असिदा येकनबा सिंगना चाउन मतें पांगसिंदुना मसिदगी फंगलक्पा सेंदोंग अदुना खुलाई लेबदा सिजिनरी अदुना मणिपुरगी मियाम वाखल ताबीदुना हिदाक मनागी पोटलम सिंग सिजिनबा लेपियो अमरोमदा तिदिम लंबीगी सिक्योरिटी चेक पोस्ट सिंगदा आईडी कार्ड चेक तौद्रिबा असि मयाय काबा चिंजाक सिंग असि पुबदा फ्री ओहलबरा हाइबगी चिंगनबा लेइ हाइना महांगना मखा ताखी अखोइना फौजाव इखाई फौजत मतमददी नंग कनानो करीनो हाइदना असुकी मति कन चेक तौई अदुगा असोमदगी लाक्लिबा गाड़ी सिंगसिदा पुरक्लिबा असिगुम्बा मयाय काबन निसासिंग पुरक्लिबा गाड़ी सिंग चेक तौदना करमना थादोरक्लिबनो हाइना अखोइ चेकसिंग अमा अखोइ सिक्योरिटी सिंगसिदा थमहनिंगी सिक्योरिटी न मरांग कायरबा मफम असिदा करिगिदमक्ता निसागी पोटलम सिंग मरांग कायना अखोइ तिदिंगी लंबीसिदा पुरक्लिबनो हाबिसे अखोइ ngaptaba ngamde aduga अखोइना क्वा तलब खाइनी हिदाक मनागी पोटलम खुदिंगमक असे अखोइना चोचान पुरोंदगी पुसिलक्पा मसिगा नकनाबा मफमसिंगदगी अखोइगी तिदिम लाइन सिदा पुरक्पसिदा अखोइगी मैतै प्रजा सिंगना मसि चाइ थई सिजिनै अदुगा यामलबा सेंफम कया अमा मसिदा थादै अदुगा मखोइदा चाउना टेक्स पिरमगा हाइरिबा पोटलम सिंग असि ललोन पोट अनि पुरक्पनि असिगुम्बा ललोन पोट असिना अखोइगी प्रजा सिंगदगी ममन यामलबा थवाई कयासु मांगहले अदुगा यामदबा सेंफम कयासु मखोइना खोंगटखरे मखोइना खोंगटखरिबा सेंफम सिंग अदुना अखोइदा लंदारकनबगी अचौबा मखोइगी खुसु खुलाई लेनबगी अचौबा सेंफम अमा अखोइ मैतैना मतेंग पांगलब्रा हाइबसि अखोइदनिंगी हौखिबा तांग 13 की नुमिदांगदा फोगाकचाउ इखाई अमदे तोरबुंगदा कुकी खुलाई पाइबा सिंगना बोम यावना नोंमै राउंड कया कापखिबा थवोंग अदु अकन ममोंगदा कंडेम तवी थवोंग अदु चथबदा चेनबा सिंग पियार लेंगाक असिना एक्शन लौखटकदबनी हाइना ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट लेबा तोंगान तोंगान बा लूप सिंगना थौबाल मेला ग्राउंड मपादा लंबी तंखाई थिंगदुना वाकत मिफम फमख्रे थौबाल इमा कैथेल मथक मखा थौबाल डिस्ट्रिक्ट अपुनबा इमा सिंग लेशांग थेम खोंग मनुंग मैरा पाइबी
ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯝꯄꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯏꯔꯣꯡ ꯂꯩꯃ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯃꯥꯗꯔꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ UMO ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯃꯅꯣꯔꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯀꯥꯡꯗꯅ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯕꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕ PR ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ PR ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯪꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯍꯟꯖꯜ ꯍꯟꯖꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯜꯂꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯟꯗꯅ ꯕꯣꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PRꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯔꯥꯎꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤꯁꯨ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏna ꯃꯁꯤ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯖꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯖꯒꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯧꯒꯥꯛꯆꯥꯎ ꯏꯈꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯗ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯝꯗꯤꯡ ꯕꯖꯥꯔ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁꯣꯞꯀꯤꯄꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯤꯡ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯝꯗꯤꯡ ꯕꯖꯥꯔ ꯁꯣꯞ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯚꯦꯟꯗꯔꯁ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯝꯗꯤꯡ ꯕꯖꯥꯔ ꯁꯣꯞ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯚꯦꯟꯗꯔꯁ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯕꯦꯗꯅꯥ ꯂꯩꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ PR ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯒꯣꯜꯅ ꯂꯧ ꯆꯥꯔꯒ ꯏꯔꯣꯏꯗ ꯆꯩꯕꯤꯕꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯝꯗꯤꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤ IDP ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯇꯃꯦꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯆꯦꯜꯂꯛꯂꯒ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯧꯁꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ IDPꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯂꯛꯄꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 19ꯅꯤ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕꯗ PR ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯧꯒꯥꯛꯆꯥꯎ ꯏꯈꯥꯏꯒꯤ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯌꯨꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕ ꯅꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯅꯛꯄ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯂꯥꯏ ꯀꯟꯕ ꯂꯨꯞ SKLꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ SKLꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯂꯩꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ IG Central Reserve Police Force Manipur and Nagaland Sector Civic Action Program gi makhada 43 suba CRPF Battalion na sinduna Imphal West District ki Tarung Khulda chatharakiba 15 days tailoring training program ngasi lusin khrei training program aduda sarugyaba trainee singda CRPF ki maikaidagi sewing machine sing lem yendokhrei training program lusin ba aduga mari lenina pangthokiba achamba thauram aduda DIGP Range Imphal H Premjit Marfutaruk Suba CRPF Battalion ki Commandant Saurabh Kumar Chaudhary Battalion sigi Officer Singh Tarung Village Authority ki Chairman
Kamei Aguichung, Village Administrative Chief Kaising Kamei, Traditional Chief Paulem Panmei Amadi, Kunja Singsu Sarugyaki, Tauramadugumadi Lenina, DIG Rens Infal H Premjit Nahai, CRPF na Sinduna Numit Taramangani Chukna Pangtokiba Tailoring Training Program Asina, Kul Asi Kunja Singda Tailoring Skill Hengat Handuna, Masagi Senthok Lambi Senjabagi, Kudung Chaba Ama Panghalagani, Economic Empowerment Yaudana, Kunai Ama Marumdom Lepchaba Haibasi Oitokte, CRPF na Law and Order Kags Repeat CRPF na Law and Order ngak senba khakta natuna chawkhat thaurangi thabak khudingmakta miyam ga punna chatminaba mathau tai haina mahatna makhatana phongdokki Security Force amadi khunja singa lainariba mari asi henna chesinaba CRPF Manipur amadi Nagaland Sector gi Inspector General SH Rajendra Narayan Dash amadi DIG Ops Kohima Kangpokpi SH Rajesh Kumar gi miyeng makhada Pumputara Nipan Suba CRPF Battalion na sinduna Civic Action Program ama ngasi Senapati District ki Tafo Oinam Village ki Don Bosco School da pangthokre Tafo Oinam Village ki Village Chief SHTS Khain na Chief Guest Oiraga pangthokkiba Civic Action Program aduda saruk yakiba trainee singda tailoring machine taramari khudol tamki Thauram aduga mari lainana Pumputara Nipan Suba CRPF Battalion gi Commandant SH Deven Boshle na hai Program asi female youth singi skill hengat handuna senthok lambi marang kaina leihannaba pangthokpani Program asina female youth singna thengnariba khudong chadaba sing adu kharamakhaidi kokhanba ngamlagani amaromda Civic Action Program pangthokliba asi CRPF na miyam ngak senba khakta natana khunai asi hena afaba lambida puraknabani hainashu mahangna makhataki Tha asigi tara mangadagi tara tare fauba New Delhi ki Karol Bagh te leiba Garwal Bhavan Panchkulan da pangthokiba taramathoi suba National Sub Junior Junior Senior Men and Women Jeet Kunedo Championship ta Manipur ki Jeet Kunedo team na gold kunipal silver mari punna medal kuntrani thoi lauduna overall first runner up tarakre Jeet Kunedo Association Manipur na thadarpa chirol amagi matung inna Meghalaya Jeet Kunedo team na overall team champion Manipur Jeet Kunedo team na first runner up aduga Karnataka Jeet Kunedo team na second runner up takhi haidi Bright Youth Organization BYO ang thana sinduna Club asigi ground da chatharakiba ani suba BYO Trophy Manipur Open 5A side men's football tournament English ingani kudmanga kuntaru kinasi sanakiba match singda Angtha FC amadi Nelson FC mai pakiba loinana Divine A amadi Ngarian FC draw chatkre tournament asigi ngasi sanakiba match singda Angtha FC na ISA Kiamgaibu Banjul ahum anida maitiba piki atopa match amadana GML hata laktabadagi Nelson FC na walk over honduna match ado mai pakhi Divine A ga Ngarian FC ga sanakiba match dana team animak na apiba matamda Banjul ani chanduna match ado draw chatki ngasigi match sing adu K Arunjit K Satyajit amadi Y Premjit na mathang sitna chief guest of honor amadi president oina saruk yaraga pangthokkhibani